nenga ko mana yanjye siri kure. Hypo de Terrastar. Nidugu uchizira zawe naye nchizanti. Jomo de Gigastar. Listen now, get it now, 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 listen now, get it now. Yora au mukire. Nese Jomo kutansuje ntago uri umukire. Umukire se nakuranye na so ubwo ni umuhago sha. Ariko se Jomo kuba nkwifurije ubukire kuko umuzi kose icecekere ndamaze kumenya kutera umwaka umuntu wese wifurije ubukire apfa ari imbwa. Ariko Hypo tutagiye kure ubu Kamari Siso ubu ntabwo mwifuje gutunga imodoka hadaciye n'iminsi ibiri sha n'ingorofani yaritunge barayimwiba ubwo yarazize iki gusa urumva nyine atarazize uburangare. Oya ni umwaka wawe Ariko igihe kayerekanye tuvuge ko nta mwaka utera. reka uzabaza njye rutikanga dure duvugire abanyora njye uzabaze reka uzabaze n'ahandi nta mwaka unera ajya akana k'Imana. Wowe sije kuba unatera n'umwaka ahubwo wowe ubwawe uri umwaka. Haya nta kuntu wowe wicanga ukaba udatera umwaka ntibibaho. Ariko ubundi nta ese yitwa nde? Yitwa Rutori. Nguruki? Yitwa Rutori Imana wa. She's what? Nguruki? Ngo Rutori Imana. Urupfu, urwaku, uruvoka, urumesa. Yewe uruko Rutori Imana koko. Urongera kuvuga ijambo rito ndahita ndigasura abayede bawe dore ko ari nabo uzabyara. Jomo nawe wenze kunyanga gutya unyifuje kubyara abayede. Nanjye ndiwe naniwe kubwivanaho. None ngo mbyara abandi bayede. Si ubundi ko wambwiye ngo ugiye kumbwira inkuru nziza reka twigiye ku nkuru nziza ibindi tubireke. Rero ngufite gahunda nziza cyane kandi meze neza ndabizi neza iranarya ngiye ndabizi neza arya urumva tugiye kubwira abantu ko dufite imiti itera akanyabugabo. Azize nitubabwaye ugende gute? Ariko se nawe ubu nta kanisa wumvamo. Reka nta kintu ndi kumvamo rwose. Ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho sibyo ubu tugiye gutubura tubwira abantu ko dufite imiti igira ite yongera akanyabugabo noneho ubundi amafaranga yinjireho turi ku bintu by'ubukene nk'ubu ngubu. Hypo urumva udasetsa urumva umuntu yakifata ngo amafaranga ye ngo ni imiti y'akanyabugabo. Nawe urabyumva ko ibyo bintu bitashoboka ahubwo njyewe ari systeme nize neza mfite urumva yatuma neza byumva bikamukonveka akagiza akagura umuti. Iyo systeme ni iye rero oroshya sha ngenda bizi neza ahubwo. Umva rero wa mugabo nikureba ari ingendo yawe mu nzira zose wanyuzemo nahise mbona ko iwanyu harimo ikibazo. Iwacu he? Ndi kukubwira iwanyu mu rugo nyine kwa madamu n'abana mufite ikibazo rwose ndabizi neza. Wabimenye nyabo mu rugo ntago bimeze neza. Uyu rero muri kuvugana niwe muntu wenyine wo gukemura icyo kibazo urumva ngewe ibibazo byose byo mu rugo abantu mu ngo ibibazo byo mu ngo nijye bikemura rwose. Uravugisha ukuri n'ibibazo byose byo mu ngo urabikemura? Wewe ikibazo bose ibibazo byo mu ngo mbyitaho neza nkabikemura rose. Ubwo bikemura ntacyo mpaka miliyoni mu rugo dufite ikibazo cy'ubukene. Tell a pastor about this is where you want to use your life for do many dinogun 16 years. Rero ntabwo ukemura ikibazo cy'ubukene utari wakemura ikibazo cyo mu buriri. Ahaha shasi ndarakubirere nge ndarakuburira urumva rero nge nta kibazo mfite. Ukemura ikibazo cyo mu buriri se ntabwo wajukura na madamu nyine. Bikanga She's what? Nyine gutya nyine bikanga. Tiye. Bikanga nyine. Ako se ntabwo yari ko. Do many dinogun 16 years. She's what? Akasa ndavuga ko utabizo, Ntabwo yeze. Akasa,
Speaking of that, ntabwo ubizi? hoya tuza erega nabyumvisha ibyo se ko ari ibyatsi byakiza akanyabugabo gusa. Okay, ndumva none tugiye muri business neza, urumva? Ndumva none tugiye gukorana neza. Reka nkubwe rero, uyu muti wavugiweho n'abakurambere, urumva? Ugatuma ugira ubushake n'ikinege, urumva? Ego komana kandi mbona ari inurusi. Yoroshye. Ugize uwo ni urusi gutya. Uyu bawita rwataka barindwi. Rwataka ibiki? Wawunyweyeho nyine. Ahinduka nk'ishovari. She's what? Akaba yakata akabaringa icyarimwe. Hey! Noneho zana cuneho. Havuda kuri ibara kuko nakweretse ukuntu ukoreshwa n'ibimasa wabica umugongo. Ariko se koko uyu muti urakora? Uyu muti urakora n'ugiye kibazo. Umuti urakora wowe no gufugize. Mwiriwe neza doctor. Wiriwe neza. Harya bundi wowe ko ndi kubona isura yawe nica mu maso ukuntu hari ahantu twatuziranye. Yego rwose doctor, ni njye uheruka kuzi wawe wa muti warakoze rwose ndagushimira. Ni wowe murwayi wari ufite ikibazo cy'uko imyanya ndanga gutera akabariro yaragondamye. She what? Ese bro ni ngombwa kugira unsebye kugira n'amafaranga. Yaragondamye. Kantu uri kunyuzamo. Yes, c'est ça. Urakoze kumbwira ko umeze neza cyane. Ibyo yambwiraga nyine ari kunyongorera, urumva? Okay, noneho nanjye mereza gati rebe yuko byacamo. Nkareba yuko nanjye noneho iri joro naza kumupanda fresh. Okay, nta kibazo. Ngiye gusobanura imiti yanjye uko ikora. Aha tutazawunywa uko bidasanzwe usanga ushotse n'ishishi z'abandi. Urazipanze. Urumva? Akabakita rupanda barindwi nabikubwiye. Nabigusobanuriye, sibyo? Kangaka rero uzaza ugashyira munsi y'ururimi. Akabakita inyemeza w'inyuma. Akabagashyira mu kwaha. Akangaka rero niko zinyo y'imiti yose. Akangaka uko gufashe nabi ni icyaha simusiga. Urumva? Akangaka bakita yuka twongere ntabwo nanyuzwe. She what? Nijyo zinyo ry'uyu muti wose uzakanywe neza rero, sibyo? Nareba ubwo nawe wakigendera. Ndabizi neza nawe uzagaruka nyuma ushaka kunshimira. Ndabizi neza uzagaruka ushaka kunshimira neza nakugiriye. She's what? Nakubwiraga. Birakoze. Ntabwo nari mbizi ko birakora. Kujya uranyinisha. Mba nane ngo ntera umwaka. Ndi mubi. Ariko nawe uri umunyamitwe. Ngo rushokera inyuma. Menye singana gitromboye. Eno sira ngo rukubitiro inyuma wayumvisha. ngo byuka twongere. Ndabemeje kabisa. Uranyemeje. Wallahi, uranyemeje. Mwiwe neza. Niriwe. Hano mfitemo imiti. Ntago ndwaye ariko. Oya ntabwo ndi kuvuga indwara. Ndi kuvuga akanyabugabo. Akanyabugabo. Genda gahorana ariko. Urabona hari umugabo nyine. Hoya urashyira kubyitanya wa mugabo. Ndi kuvuga akanyabugabo ko mu buriri. Ego ndagafite akanyabubwa ariko barantubura rwose. Nabuze umuntu uvuga ukuri. Dore amahirwe noneho yisekeye noneho dore. Basanzwe gutubura. Dore rero amahirwe ugize naya ngari. Dore uyu muti ni wa nyawo wavugiwe n'abakurambere. Uyu muti wanyu ndawizeye neza cyane kabisa. Ndawizeye. Oya doctor ndumva umuti uri gukora. Umuti muhaye mukanya utangiye kunywa none tuzori kumva uri gukora. Cyane rwose ndikumva uri kugenda ukwirakwira mu mubiri. Ngaho tweke turebe. Ego komana. Mana yanje we. Urwo ruzirame nuko bigenda. Nuko bigenda. Uyu nguyu rero ureba niwe umuntu wa mbere umwe hagati gakeya. Ubwo noneho ibibazo noneho umwe hagati kanyako nyine kangana neza nkuko mba namubwiye. Shaka gatsiki. Ahubwo nyine ishyura ubundi ko kurakora. Akanyabugabo ndaketa nkakira ko kanya. Kose amafaranga wenda nayaba. Amafaranga ndayaba ariko se akanyabugabo kareta kagenda. Ako kanya. Neza cyane. Akanyabugabo kagenda. She what? Tell her pastor about this. This is what you want to use your life for. I'm gonna do many Dinogun 16 years. Jesus! Urampombeje. Ego komana nanjye siri kure. Hypo de Terrastar. Niduhura uca inzira zawe nayo nca izanjye.
Jomo de Chigasta.